Mauliate ma tarok kamata nomor 2 di bata. Dia sa dileodro dihita hai pasok. Dihami hasuton. Tarlumobi dihamusudi. Raja ni dongatu. Raja ni boru. Raja ni ale. Suak sosongoni nak seksi. Tarlumobi ma dihamu raja ni hula-hula nami naho parsanga bihabi tumadong malate gulang dohami tuhamu nasa suluh na amat raja do inat tasori pada isi alamar yang lang kahamu di nalahu manggohi gokko do jojo nami di bagasa tikyon tohomai di bagasa tikyon nungau sinar hami inong nami nahu halong yon alani mangido hami tuhamu suri amata do inata sori pada asa buah kamu ditanyan mona di hami hasuhuto di napasidukon ari-ari ni na tua namio di bagasan tikio asa didongani tuhata didongani to di perbadia mardala do denggan di bagas las niroha di hadaton adat batak di partuat ni inong nami nasari matuaon nunga takas tatangihon amang inang inata sori pada dinahuran pasu-pasu pe di hani hasuhuton tarlumobi ma di poparan ni udah nami opusanti godang dope na pasu-pasu ina suharusahat tarlumobi may diaka nahurang dope na kapasu-pasu panggabian suak songoni dope na suharu ditongos debata sinak sirokak ni tordina maride ulau di bagasa tikyon amang dainang inata sori pada asa anggiat pangiron nami tuhamu saluhun na nahuota kami asa bok kamu na hami ditanyang muna asa anggiat dipuri ni na tua-tua namin na huwalong yamio asa tuk sinar mapanggabian parhorasan asa tung marura matutoru marbulung tugijang mardak kami tuha bilang mardak katu siamun tandumowi may di paparan ni udah nami opusanti molutuk songonipe na boy tapatupa hami tapajojor hami hata huwa sisak badua ni suhuk di bagasa tikyon dihamu amat taraja inata sori pada marmu habahenong mahamu mauliate mahu pasa rohanami di bagasa tikyon adorat suhau mulai hami acara songonima hata huwa sisak kami badua ni usuton mauliate naneng dohonokku dihamu saluk napoparana diiki seorang roro kami kapuan lapin ni guru nami laos di soma pasaton nami kati dilapin ni ima ulos sabu nawar labatan dia mubere nami ahado psikologi nyo ahado lapatan nyo mana putih hagabio mana putih parhorasan iya matututulang mana putih sirokap ni torti ni bere nami pahopu nami naso marhasohotan adok tulu na iya teh iro tulang ditangyo kuat kamu iro nahu tanya ko kami di bagasan ko pasok awani dia muna saluk na pahopu nami posrohan nami di ujung ni ngulu ni burukko tingkapet kamu tuh bang alana murado makonan no sedih lumobi nunga marsirang dohot dongas sama gudang bakko deh bos rohanami yamak kela nababat sorma tua ada atau hadupang patugu-tugu lobu atau rakiti patugu-tugu hormo pengen sorma tua mahuamang nababan nama tua dipairingi anak di patugu pauku saut madamang marnini jala saut mangarko matutu di matang yang kami
dia muna saluk na paparan ni buruko aka pahok puku bawa pahok puku boru tamama hamu masih pairing-iringan sadaro hamu unang baik kamu be holsoan bapa dison namak kabaluhon buruko bigyan namin mabarita nila pinang mardaka bulong birak bigyan namin mabarita muna terberita saat rodi dia terberita di hadeng kanonga unang terberita yakta hahurangan mohon imama sangat mina tua-tua dan nadok halak na tua-tua anak kokido hamorau dia unang anak kokido mabain hasusan dia diberi namin na dulu tunjukkan dulu mukanya bere ngau Ibotan namin na dulu. Iya. ya dina sumar hasohot Nasumar kasota. dito pare bataro hamu hipas ulido rupa muna pos rohanami di pudian ni borukko jangan sedih ya anaknya jangan sedih Tuhan selalu memberkati kita semuanya kematian itu tidak ada satu pun yang tahu hari-hariku itak di 70 tahun dong mau tunggu dia 80 tahun lo bisiani hagaluton nama naro laos habang rohani imahatani pasalmen 10 ayat 10 lima pangaripunan ni hita halak karisten dagamay di hamusalu asal hamusalu napaparan naung marhasotan bintang naruminis pun na sumarong anak dia rinis boru dia torok doa muna satu nasarumat Begitu. di botokku paruk burukku di son tuk pesubui behita makkatai alai makkatai hamidok dewata di pasu-pasu mak sonang mak buruk dinganan na pinarari ni tuhatta pajupang do hita muse hita kana porsea dinganan na pinarari ni alani taulos soma tawai batu batang na ano berbicara ano kura gitu sahat basolu sahat tuhatean pulos setama sahat panauli sahat manarenggan dengkam mawek kamu kulosna unak terbari sahat man pinopari burukon majalo hagabion dohot majalo parhorasa Begitu. sohoni mahana siap kami anok peuluti kami kecar na kedua Begitulah. sesuai dohok goramuna di partikienon ima marhite nong di sinar hamuna ibotan namion di ulot tadi bahasa tekion ima ulon sarimatua jadi partikienon jong kami di son ima dina naik pas ator ulos sampai dua tolekku di bahasa tekion leh walau tuk songoni penaik perjong-jong ngami sesuai do goramuna bos doro aku leh pertangian go songot dia be situasi ono aing naro di tengah-tengah ikan logan nilaiku sadok mula song kami satu lang mo madok tutuhat tado saluhupna nabuhi pas haton nilai asa anggiat tutik kaneng ro asa tumibu pikiran nilaiku arahul pos maroham leh dibalik ngi akka si pikiran ni tutik kaneng ro pas haton itu hatta do tulaiku silas ni roa pek sorma tu mahole baitiut saluhuna akka pinoparmon kami siap hula-hula muna martangiang go tua mata nomor 2 di bata asang giat di ngolu nilai kon tongoson itu hatta di laiku akka silas ni roha di ulaun ni ibotok ko di basa tikion di batu pa kaya nak komodo ima ulaun sarima 2 pos maroham leh tutu hatta perdinggan basai asa dapot leku akka ulaun anek si ulaun ni akka bereku aduan tusukut aduan ulau sarma 2 jadi di sonleh uwo kami ulos nahobar di ulau tahun ima ulaun
sampai ulos sampai dua ape matok titik kaneng ro pasaton itu atta di leku adua uni gonggong masaluk na pinoparmon asa anggiat titik kaneng ro di tomos tu hatta di leku akka lasmiroha dohot akka na pinasita di leku titik kaneng ro jadi omma ulos le lawas pasaton nami di ulot tadi bahasa tekion ulos sampai dua gonggong malay akan naulinay tutik akan yang ro utima Madudu. udah dihamil dia ka ulon selanjutnya mulai hati mah Gawi tulang Mangulun maju rajai asa ulu tihami at caraon di bagasan opason. Sa sinar na 2 taon na 5 taon di hataring naun di hataring na ringan si begaw di pinggol si parang ito bunrowa dalas bawa tulungan na margadan dalas pagihulog pamata na martuwa di bata takas mang gidoli marbawa tuk takas mahami tutu muna su marbuah-buah iya bawa na amang hahaduli diari nafsalku naong jalap Tuhan taro sadaina sa tonga-tonga nami sadaina sa tonga-tongata iman na walong hami naong jalap Tuhan debata isialani rajani haduli ibagasa tikyon nung atakas tapado-pado nung hosinar hami day namon asa Panginoon namin ito amata na martuwa de bata marhide-hide tangian muna saluhut na tiamata raja inata soripada asa tok sinar manian saluhut na panggabian perhorasan di hami asuton terlumobi ma di poparan ni natua tuan nami opuk santi laos di bagasa sadariom ma raja nami patu kaum nami ima adat nagok saluhut na raja ni Nogatu, raja ni Boru, raja ni Ale-Ale, terlumobi ma raja ni hula-hula. Laos di bagasan tikyoma, marhite galang-galang ni na tua-tua. Pasahoton nami ma, tusaluhuk na raja, ima na hota kami. Ia na manukur rajai, asa tungang ia, Panginoon nami marhite tanyang muna. Bok kamu hami ditanyamu asa tungagiat di bagasa tikyo taruli di bagasa dame ada nasipas otot nabi salu raja marhite tanyang muna iya na manukur rajai ima hatana ima buah-buahna sependuduk kamu martongan yang rangan dilulunnya mata raja nang nata soribada kami betok kahadun 5 di dalam anak bodi marpangilon mo mata nomor 2 di batang ang diyak ma di budian ni inata na sari maton ito mo sa bata ni amo na sa luhod na kapari ng arong diyak ka siroham dos ni roha doot at kahagabiyon umutohami takas tang rektar beso dugo ni inata na sari maton siya kami at tong raja ni panagpulimuna marpangilom na to mata na marpuli bata dibudian ninat na sari mo doon. Itong slibatamat tok serok ang idotina. Dengan na naulugabi na boy masisupunan to akatiki na nengro. Diyak ka ng marhabawan o paran ni inat na sari mo doon. Sabay ito ang natong kagabiw. Perhite si tubunyara, si tubunibon. Doon manabiso, naulo mangihu at to akatiki na nengro. Di sa luhod na, amo na takas buruhami
na tinggal di Banda Pasogit, sorry na di tanah perserakan. Amat terbat amat tong nama semasam horas perjalanan mangomo partiga-tiga. Ya kena muda di pas kekuatan tong. Dari mana sino pa panamna pagkatikilan ito. Nasaboy matagdagba las niroamna na muji pasang pariduani. Mape, piamuna sa luna. Dohorong masok na dua. Asabit ang mararong risko pun na sumorong libo ito dua. Tuduran niya yun. Ito mas pinatama diyan. Anak rilis bordo takas mayroong amna sa ato. Betul. Asa sinuang karyara di partukan ni Muta. Aku ilang tuwiriang ito mas pinatama diyan waktu. Anak namar sangat boru namar. Betul. Asa saat nasun saat mabubaktian. Saat not kapasikop. Iperguruan nilaw kung nasarigotong. Dia muna si Sarah Zumbong saat mahoras dalam kami. Betul. Siang mona niya suhuton. Amang paden, amang alo. Dinok na tua-tua. Asa marmula rin na gabi. Marmula rin yang buhoras. Asa kuhan namin mapandohan ni Son, ipandohan ni na tua-tua. Asa mangula, mabangula. Dirura ni purba sinokba. Ba't di hami kodang mula-mula. Laos padomo mga tugodang sopa-sopa. Nung nga di olay ho pang ilong kami. Asa ulit damang ma kodang nami. Dihami bona suguton. Asa liat mapanggabean. Liat manang perhorasan. Dipudian ni inong nami. Opus San Tiburon. Baik damang ma naho partisi.
amang tortor nami tinok na dua-dua dibaligi do ek na tiyo di parapat do ang panatapan baik damang madihami godak si tiyo-tiyo las pa do muma damang ma doot godak asahan Mantokana pulos nama rapu olo tuh lah Sudima pinopar di botok kota potang gabe tuh lah gabe mewakili pahoppusian anak sada parsakomamai mewakili pahoppusian boru sada jadi penguma sude 12 ma pulos si pasaton nami raja namang boru dua masa kami saya ada itu guru sudah saya ada batu anak gabe panggabian siap panggabian ba dua matong siap kami ba kami dong nama ngatur amang sila dong nami itu kamu namar panu kumajo alat saya ada matu anak saya ada matu guru ima di kami satu na pinoper dari kokulima senang di penguatas Jopason madong moliata kita di buata ana boy dong boy kita hipas saluna mertungu di halaman di Jabon jala turun ali di bayat buata moliata man di buata Taruh mobil may yang menguruk dohot laik urukku dohot ang kapau ison kami hula-hula muna tulang muna opung muna na tulang muna today kami dison opungan na rosya tiadyo rodo kami ison iman na dohot do kami marang kapot ni roha di paglahoni ng buruan ambang baru Kiki ngolo kinapuro ito turun bagas ng isang kita walaupun na dia marahita kajupang auro na buron jadi yang kami tulang muna tingolo ni na buron Boto kami ro amang guru nung berusaha kami magbuwan marubat ng borot na pagpuyon ima mga tukidara natuluhan ni Domingo mga berusaha maksimal alay amang guru suri kami pinagparla ng ruhok orang ituado alani pagiluan nami yang belum berhenti terus maruhamunan mo studi pinupana baik kamu komunikasi tuang boro ate jadi semuanya juga punya kadongan naski usuli akan pinuparni na boro manang narikia pihamu aktivitas manang nanibagas ang partikular pe sa sopa ka sa kamirwate. kamu kami tujuh jago muna na marapang na berjual di gohi mana sa pangisina marhitay yotak kamu do mau inamoray sawon ganti ni mau namora na jolo di musik amang guru Oh, ano to ba? pa do stok di musik kuno nate olo tuh lah amat pa de namin na malo dinarang manoktor kami di pasari maduaon ni guru ko si Sinur ino Tinur Warrior na jolo molo pesaunari mga opusan tiburu moli ate marituata ino ate amang guru ate itu tuh lah asimaruan ituata dinanay pasahanton pasu-pasuna di bata asa usap pahami jo parjolo di bata usap pahami sahalani kita naliak nalulo do tamat taraja nanginat na soripada kami rodo siat tanu siat jur sudero mamakyo siat jur mula-mula siat jur mula topa siat jur mula jadi
Baik marihami makpante nami. Godang mula-mula. Las paluma tu godang sopa-sopa. Haduan dia ka ulaon naringkani upay lasroan mastaraja do tinata soribada diamuna yanakon nina tua-tua dinanaing pasaton ulos sami hamu maroan nom Gabi tulang, kami gabi. hok mahami dengan nami songoni ma cara nami laho pasaton ulos tuhamuna ulos paniariate Gabi tulang. dua nakti kanom manno amak pate nami namano ayo pasaton ulos mahami tumaparan ni botokon borukko di pasu-pasu tuat tamaibana Atur hotel material. asang giat las rohana bai marihami godang siwane-bane bai marihami godang berkelan bai marihami godang lihat-lihat lihat mapanggawian lihat maparorasa tupahon di debata bai ma abak pate nami Hula-hulai pangiruan nami da tulangda jamok dohami pargilang umunang di baga sa tikyon alay tapak kimalik tikinaw di kon tulang di baga sa nagbason asaw pasahat tami tuhamu japar na balgay ima bona-bona las udutusian no tulang unang maos pian no marhe tijak kami lao matabutok kamu pangiruan nami raja nami modo dia datay ikon nakok tujabu dohamu alay pangiruan nami raja nami dohotak kanat tulang nami modo tum disiben non buka hobong dohot piso-piso nagajangi ulima rohani raja isongoni ma pangiruan nami raja nami nang Roma ami manompa-nompa hula-hulai idok na tua-tua dodingin na pinanuring doding niyak kola aw donian ang guna mamita godang musik mo yang guna magkulit dalam maloro na umpotosa pwede mang ma godak sobay olok lang
Jadi songon kami asa tinahu maik tio binay matu panuhatan bae marihami kontak si tio laos padomu matu godang hasahatan. mau lihat Syok soni manang dileku na magkabaluhon ibotokon nunga takas disok kami sa luhut na akale sa luhut na nahutang nahugarasin ang kaning imahami hula-hula muna songoni nang hula-hula tayo sa tamayang ala ni di baga sa tikyon naik pasahaton nami ma songon acara na hobar tuhami ima songon ulos gabi manang ulos herbang songon dalan ni tangyang ngami di pertuon di botokon lau pasahaton nami itu amuna salu na berekku do iba berekku di nauk tau tongi 20 ma na perjulu pakateota ima nanak si pasahaton nami alani i perjulu nak kaningan lungaw pasat tami songon ulos sampai tua tulaiku alani i manguruti mau sa ulot tadi bawa sa tikyon alay dihamuna berekku nang ibewarekku laiku dumula kausian tongan i bagas tahun na toroseda ima dinang mardus ni roha hita di tiki sa isongon na manginong irohaku akkalay dia mapanginong ina takas wingod do dingolo ni na burukku do tutur na huwoto marhamaranggi do na buruki 5 na buruki martinudon alani i dihamuna laiku ima amang burukku na hinan do na burukku na hinan obat na ima halatakas mana burukku siya pura po na ajudo di baca tikyon di Panginoon ito kudo tuhamu laiku tupe pasanggoman sada tuhamu na akalaiku ima Panginoon rohaku gula kau sa tongan di bagas tau gabi ima gabi tulang mau lihat di hamu akam Jala sonong madihamu yana konami olo tulang molo siam hame tulang muna tulang robot tulang robot iya siam berani banahinan si matuan itu on siap kami buedo adong upatu pahami 2 ulos tuhamu yana konami sadana hatopan marmula do nanadenggan marmuda do akka hak nauli alani i baik damang maparjulu di hami godang mulai do tu godang sobai mulati madi hamuro jadi nama lona baik damang magodang mangaliati asa takas hami mangaliat lau pasahaton ulos gabe do ulos hebang turaja ni anak pernah bisa lu na butima pat baik damang ma
kami mendapatkan hula-hula nami marsoba tu nasira asa jumpa songon nirot ina tua-tua asa kopi siat dairi tugu siat datulu neng Roma kami boru nirajai lau manoppa-noppa nasira mulubo yamang bain ma alang-alang dairi. Jadi songoni maraja nami dinaro kami yana komu la manok badok barajai dohot pasahaton ima jabbar nabalgai sahat tu pariban nami dohot tu tulang rorobot nami akar raja nami molotok songoni be diharoro nami la manok badok barajai tanya kor rajai manggiat tu akatik kidik kina mangihut ulet siani bui patupon nami anak komu lau do ulus gawe tu raja ni anak nami badamang madihami godok hasatani les balung damang ma godang si tio-tioi
gabi adalah horas dalam gabi. Di hari naudion di bulan dari ganon. Kami tak bersiap pada kata naudi kata dari gan. Wala tabar itu ada. Ala di hai pasor. Pasir pedopakan di nomor di mana nomor siara di pertutuan di nomor tahun di nomor dulu di ulon cenarion ulon munotong ulon nasahib dua oh itulah di tutup dari sana tutup keperonan ma kata naudi siap kami dia muda boda suhut dia muda anak baru don kapahuku sa suluk na kasi marawan ni Tuhan bila berdibata dari anuhai pason diniom matong seketang yur totong diniat yang menghadapi asa tumpul totong manon dinapataruan na tutok kira tuhan para pasapak kinani diniat dibata di kahai pason lapatarot tuhan para pasapak kinani jadi sonari totong ka Raten Mamboro Golo telah roro kami sama pasahatu siluan di tangan kami habis siap dipahami sian berdiri habis dulu Siregar itu si Madullah Golo dan itu soni dong kecendus Tuhan nami ini untuk sarap kami siluk kata naudi banai baru kamu ada gabi itulah Golo lupa turuan jadi pasatu apa Jadi dia mau hilang kami dan kamu Tuhan kami pardidi. Taparoaon. Hilang kami do guru kami. Basta ada magulos tu kamu nak. Saya ada tu pautui. Dia ke pautui. Baik kami yang juru mula. Soalnya masih siap kami pardidi. Gabi. Semua ni memang baru. Tetap berdua. Saya ada tu hilang kami do guru kami. Semua ni nang paut kami. Jadi dua nang baru. Gabi tu puluh. Tetap bersama kami apa nasi jauh dua nak. Saya ada tu hilang. Saya ada tu baru. Saya ada tu paut. Olo kami siang beruga ala siang dus ni kahita dui dinaro hamu tu tengah-tengah ni bagas nami kami pe hulu kami madua sarama itu kela nami sarama itu bahupun nami gabi Ini hula penguliah semarulang songi doang guru. Olo telah Saya masih kami. Siang dia memartinangi mata nomor 2 di bata. Tutik kina bangi huton. Di dalam ditanyang nami. Di buma di jalok hilang nami nang buru nami. Ala kebetulan Boru nami di bagasan persahidot ko. Di bagasan persahidot, jadi dan kui hari itu soal. Jalan-jalan di tangan nami mo. Siap kesepakatan saya dulu siap kami. Ba mawas-mawas mari bata. Ditikkinan yang roh. Pos roh hamuna. Kami hula-hula semanulang. Totong do martangyang tuhamuna saluhukna tamamulma keluarga besar marga nababan hula nami butima. gawe itu pasatu surat tangan nami mana meromisi. Oh lo tulang rade hita. Ini perjalanan kamu mah. Perdiri di Pantorwa baru untuk bulu Siregar tu Manulang gawe itulah monate horas dalam gawe jadi aku perlu musim kami isok kami naik dalam persiap asal yang tahu dari kami musim kami kota mulai lepas udah kan mah tua saya santai lepas jatuh dulu sih pengelitik kita gawe itulah mantap pian ya oke baiklah
ramang magodang na opartusi. Marihami akan tahu benda tiu binat panuhana. Marihami godok si tiu untuk permulaan ng matu masatan ni. Kuha ito lang. Nagpas. So kung hindi maraming laro ko natin, ibigod ko namin. Kung nasa pas ito ba, huwag kami numusnan. Gabi ito lang. Banema rohani rajai. Didos ni rohanami. Pargiyan ang komo. Molo. Tuktang yang mibe. Raja nami. Doon na tulang nami. Nungaw di rohanami. Raja nami. Banema roh. Karo wala na nila pimpin ang buwag kanya kamang guru. Olo to lang. Olo to lang. Di sa mga nilo yung kabrik. Mariwalay. Nagkangan. Nasa saan ni Benway nga gabi yung niyak kadibalik ko. Di ba tama na pasato ni. Jam na. Exam mo guru muling kura. Nasa saan ni Benway ka. Di ba gasan? Kabar sekolahan. Wata mana apa sa tulisme. Sa saan ni satu tujuan na. Nasor na orang gabi. Wata ma. Ang mga diyon. Kapasok ka tuminapar mo na. Gabi man. Sa Bitang manalo biris, huwag ko na sumorok. Ipudian ninyo, ikotokon. Muna anak bago diris, doro-doro. Matuto na siya namin. Kedua, Matuto. asal bisa kedua main naik yang gubernur toro. Di Bataro nama sila dua, ubay tadi maroro. Matuto. Saat tidak suruh satu batian. Ador tu satu tempat saat itu dikotok potongan. Sa mau order dengan dia. Matuto. Jadi soal di balik kurang. Asal mereka kami jatuh kami nama pakai boleh kami keluarga yo. Cuma tokon, kami tu nomor. Lasaran pangalan na mahina. Tawa